Rosine. Rosine bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Akarabo k'iroza. Jina la Yesu mundebereye umuntu. Ni Kinyarwanda se ubwo? Yego. Iroza mu Kinyarwanda ni iki? Riba risa gute da? Reba hariya, reba abakunzi bacu. Iroza riba rijya Rosine ni umwambaro imfungwa zambara mu Kinyarwanda. Yego. Ugura umwambaro w'imfungwa. U Rwanda rufite uturere tungahe? Uturere. Yego. Tema zawe. Niwe mera pompompo. Kabaye. Ngeruzi mjera dore kabaye. Tubaye ikaze bakunzi ba Cricket TV Rwanda, ni wa muhungu wanyu Kepri mwite umwana wo kumana cyangwa Big Man. N'umundi rero ni muri cya kiganiro cyacu cya Smart Question. Ahangaha twatembereye dusanze umusista mwiza cyane, ngira ngo muri kumubona. Tugiye kumubaza utubazo duke cyane, tumuzize ahantu yari ari kwitambukira. Amakuru Ni meza. witwa nde? Rosine. Muri kamera witwa Rosine. Rosine rero iyi ngiyi ni Cricket TV Rwanda, turi muri Smart Question. Tugenda tubaza abantu ibibazo, then tukabaha n'indirimbo bakaririmba tukumva ko bagenda neza. Hariya mbwiye ngo witwa Rosine. Rosine. Rosine bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Akarabo k'iroza. Ni Kinyarwanda se ubwo? Yego. Iroza mu Kinyarwanda ni iki? Riba risa gute da? Reba hariya, reba abakunzi bacu. Iroza riba rijya gusa umutuku ariko nanone si umutuku. Mu Kinyarwanda iroza ni iki? Iroza ni ibara. Ndeba wankunze. Nago kunda ariko nta n'ikintu bitwaye. Nta nicyo bitwaye. Ibara ry'iroze mu Kinyarwanda. Iroza baba bavuga ni nka riri imfungwa zambara. Nyine risa gute? Bwira abantu ngo iroza ni iribara mu Kinyarwanda. Nago napfa kurimenya. Wakotoye. Rosine ni umwambaro imfungwa zambara mu Kinyarwanda. Yego. Ugura umwambaro w'imfungwa. Oya. Kubera ko iroza imfungwa zambara umwenda usa n'iroza. Nago nabasha kurisobanura mu Kinyarwanda. Nyine ubwo wowe Rosine uri umwambaro wambarwa n'imfungwa. Nyene nuko nguko. Ubwo tubifate gutyo. Rosine twagiye, ndagira ngo ni iyihe sosiyete ukunda gukoresha uhamagara? Sosiyete nkunda gukoresha amamagara. Yego. Gute? Sosiyete. Iyi sosiyete yitumanaho hari Airtel, hari Mobile Money. Muri izo ngizo nizo zihari. Naye ndakote. Airtel na MTN mu Rwanda. Ndagira ngo umbwire sosiyete ukunda gukoresha cyari bazo uzikoresha. Ni MTN. MTN mu Kinyarwanda bisobanura iki? Ni urubuga ruhuza abantu. Ni urubuga ruhuza abantu. Hari inyuguti MTN. Ndagira ngo buri imwe ugende uyimbwira. Nago aho ngaho nabambabeshye. Tubeshye. Airtel bisobanuye iki? Airtel. Nabambeshya abafana. Airtime na Airtel bitandukaniye he? Airtime. Ubwo dukurikiye. Reba abantu badukurikiye kandi nuko tore. Oya gukotora ko umuntu ari bukotore. Airtime na Airtel ntabwo uzi kubitandukanya? Aya nago nabishobora, ahubwo wowe wamfasha kubisobanura nkataha nabimenye. Nge ndi muri Smart Question, ubwo mbikubajije undi naza kubibaza sinaba nkikimubajije. Ndikugenda nzenguruka mbaza icyo kibazo. Hanyuma iyo bavuze Mobile Money wumva iki? Ni ahantu wifashisha ubitsa amafaranga. Ubwo no kuri banki ni kuri Mobile Money? Aya. Wamfasha ukareba muri kamera. Ujya ku mwagent. Uba ushinzwe gukorana na MTN. Niba ukeneye kohereza ayo mafaranga, niba ari 10,000 cyangwa 5 ufite, bakabikohereza kuri Mobile Money. Mobile Money. Nyine nakubaje bavuze Mobile Money wumva ko ari ahantu ho koherezaho amafaranga. Tikari ahantu habitswa amafaranga. Ni ahantu babitsa amafaranga. Airtel Money? Airtel Money naho babitsa amafaranga. Iyo bavuze mobile wumva iki? Mobile. Aya. Nago mbizi neza.
iyi telefone mukunda kuyita gute tutavuze izina cyangwa uruganda rwayikoze smart iki phone. iyo bavuze smartphone undi akavanga umuntu ari smart bisobanuye iki Kuba umuntu asa neza. noneho izi ngizi ziba zisa neza Oya, ziba zitandukanye na gatushe. ziba zitandukanye na gatushe ubwo smart ni difera ya gatushe Yego. gatushe ni iki Gatushe iba ifite nyine imibare ukandaho, mu gihe smart yo aba ari ikirahure usikoringamo. nta mibare ibamo Ibirimo ariko muri kamera ho ukora ku kirahure. noneho ikizami kigiye kukunanira ni ukuvuga ureba imbere okay iyo ukoramo noneho twagiye u Rwanda rufite uturere tungahe Uturere yego ntago nuzi. okay twagiye turagitaruka u Rwanda rufite intara zingahe 12. zimbwiramo eshatu Ntago nzi. Nzi ko ari 12. uba mu mujyi wa Kigali Yego. mu kahe karere Ka Gasabo. akarere ka Gasabo mbwira umuyobozi w'akarere ka Gasabo Ntago muzi ndi umwimukira. uri umwimukira okay iyo bavuze umwimukira baba bashatse kuvuga iki Ni umuntu mushyashya muri karitsiye. aba ari umwimukira Yego. none ukuvuga ngo umuntu wese uje muri karitsiye mushyashya aba ari umwimukira Yego. kubera iki Kubera yuko abadame atasanzwe muri iyo karitsiye. uza amasano Ndagerageza. uragerageza mushiki wa papa wawe n'iki cyawe Mushiki wa papa wanjye ni shangazi. ni shangazi shangazi ni iki mu kinyarwanda Shangazi anti ni mu cyongereza. gerageza Shangazi. mushiki wa papa wawe Mm. ni iki cyawe Ubwo ni mama wanjye. okay hanyuma umusaza wa mama wawe ni iki cyawe Musaza wa mama wanjye ni marume. marume wawe okay noneho twagiye umwana wa mukuru wawe Umwana wa mukuru wanjye ni umwishywa. ni umwishywa umwana mukuru wawe ubwo ni umwishywa wawe ko bitari bworohera noneho twagiye ngiye kukwambika headphone turirimbe indirimbo uragendana nayo urimo neza Nta kibazo ndagerageza. uragerageza okay Tema zawe niwe mera pompompo niwe mera pompompo niwe mera pompompo po 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 pom pom po 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 yangu zuri ta zombie twagiye ku ya kabiri nimuzimye itara kabaye dore kabaye ngera uzimye dore kabaye
sister kuririmba uririmbye ngo iki ntago nyizi neza none se kugendera muri biti uri kwiyumvira biti gusa reka tuyitaruke dushyire iya kabiri ego na ase nta nijwi wasobona ko abantu bumva ikintu uri kuririmba aho narinzi ntago haragera okay none reka tuhagere